Pelok bro kuno pilong sekarang pelok pelok bro akan ke video ngomong ke phone ke Realme 7 ke phone dia sayu kali hap na po kali sayu yung ka phone te kanang long nang charge kadang sim charge tu kadang pedang charge sa kaweru kadang on ka vibrate ka phone tama ngamti sa LCD kan HP si ka motherboard yung ka berkot detail ni kan HP ka to da kadang long gitu berkot te to mer kadang long gitu ba ka frame par ka frame ka kador mato ka frame du kan pembait ngan persang pembait ya ni ka frame manang lahi pembait ta ka air cover laja ta mele to te ngan law sa screw i berkot ni masa pete polok kesemari yung pernah dari benang long pernah di LCD original long tong pernah di LCD original te kang ete langsung skru menghap cek ka phone du te blog sekawir ngundang gadan ka YouTube channel jengi ka laidak sabab polok berjor like subscribe lang ka to ka YouTube channel jengi laidak krang bagin tiu sakrang kare ka jerwai rap tu ki melody rap ki dan tu te polok berok suka orang kata hi sabab dan mala like subscribe lang pas share comment kulis bun pi te pelok bro kada phone galalong kada galalong telepon kala ready oi jangan pelok bro tegala habri phone chat tang pen Allah sawsan dengan flash center pelok bro phone perfect merobiang te pelok bro flashibun flash jarngu ipi pelok baro flashibun flash jarngu